Poljska je gospodarsko krizo vsa leta odlično preživela, predvsem zato, ker je Poljska velik trg in tudi zato, ker je bila poljska politika naravnana navzven, izrekla je marsikomu dobrodošlico in ni imela strahov pred globalizacijo in Evropsko unijo. Zato je bila Poljska zelo uspešna. V Evropski uniji je, statistično gledano, svetovno gospodarsko krizo najbolje preživela Irska. Med letoma 2008 in 2015 je namreč dosegla 29% rast. Poljska je v tem času imela 22,47% rast BDP. We should notice that during the biggest financial crisis in the 21st century, Polish economy was the only one in the European Union without recession. Our cumulative GDP growth between 2008 and 2014 reached about 20%, and it was the huge success of Polish economy and mostly Polish exporters because of depreciation of Polish zloty. And Polish exporters expand their business on foreign markets. It was very important that even Polish consumption slowed down during the crisis. There were no recession in Polish consumption, and it was very important for our consumer confidence. Zaradi političnih razmer sicer obstaja možnost, da se v prihodnje spremeni tudi poljsko gospodarstvo. Odkar je stranka Kačinskega spet prevzela oblast, se kažejo nekatere znamenja, ki kažejo Poljsko v nekoliko drugačni luči. Poljska se zapira, Poljska kaže podobne težnje, kot jih je ves čas kazala Slovenija. Upamo, da te težnje ne bodo skazile gospodarske slike, gospodarske rasti. Poljska še vedno lepo raste, vendar je negotovo zdaj nekoliko večja.